Samo da namjestimo kameru, namjestimo glazbu. Ravi Shankar and the lessons from my guru. Ok. Stišamo muziku i krećemo sa novim videom. Dobar dan i dobrodošli u Striptease. I kamera ponovo pada. Striptease. Nemoj molim te past ovaj put. Jel? Ok. Ne. Ok. Video emisiju o raznim zanimljivim stvarima koje su strip, film, igre, preporuke, knjige, borilačke vještine, mačke koje skaču ljudima na glavu i zombi, samo jedan dio toga. Ne zaboravimo ninja. Ok, so anyways, ono o čem sam htio pričati je odličan sajt na koji onak redovito dolazim i njegov sam član njihovih foruma. Sajt se zove The Art of Manliness. Zašto Art of Manliness? Već sam spomenuo to u jednom od svojih videa, tamo gdje smo pričali o bon tonu. Art of Manliness je, ja mislim, nužan projekt i dio koji svi dečki trebaju pogledati i provjeriti i barem onak... Mislim, to svakog tipa interesira. Te stvari svakog tipa interesiraju. Naprimjer, sad kad govorim te stvari, to je prilično apstraktno, ali onak Art of Manliness je hrpa članaka sa super savjetima, sa nekakvim projektićima, sa raznim ovakvim dijelovima zabavnim i to sve. Odite, dozove se Art of Manliness na www.artofmanliness.com. Naprimjer, kako napraviti torbu za preživljavanje, kako bacati tomahawk, 10 radnih soba od 10 poznatih svjetskih ličnosti, 10 poznatih svjetskih pisaca, kako vježbati za povećanje snage stiska, kako popraviti gumu, kako sagraditi avion, kako preživjeti u divljini koristeći dijelove razbijenog mobitela. Wow! Podsjeća me zapravo na Rick Mayev's Man Lab, koji je bio BBC serija, ima 2 sezone, pogledajte i to. Dakle, svi ti zanimljivi detalji na internetu samo za vas. Sad, još jedna stvar da napomenemo to. Započeo sam isto tako i projekt koji ima jedan mali projektić, možete se priključiti na njega na artofmanliness.com. Imaju mali izazov za dečke koji se zove 30 Days to a Better Man. Sad, 30 Days to a Better Man, svaki dan napravite nešto. Od 30 zadataka, ima onako fino 30 zadatkića, neki su lakši, neki su teži, ovisno kakva ste osoba, jel? I onda tu možete pronaći svašta i naučiti stvari koje prije niste znali. Naprimjer, Day 1. Define your core values, ili ti definiraj svoje osnovne vrednote. Oni imaju veliku listu ljudskih vrednota i vrijednosti i dobrih karakteristika i iz te liste ili iz vlastite liste trebate odabrati onih 5 i objasniti zašto. To se sve skupa prati kroz forum, imate posebni dio na forumu koji možete napisati: Bog dečki, ja sam taj, dan 1, ovo tu su moje vrline koje cijenim i koje mislim da onak zastupaju dobro u svakome, a meni su jako važne. Drugi dio, apsolutno suprotno od toga, je shine your shoes, ili ti očisti i ispoliraj svoje cipele, čizme i tako dalje, u čem već hodaš. U članku piše kako, postoji tehnika, kako se čiste cipele. Mislim, ne mora znači čistim, stavim ih u veš mašinu svoje tenisice i izvadim ih vani i suši se. Ne, čišćenje cipela, znači onak četka, krema, krpa, trljanje, koje kreme su za koje vrste kože, koje vrste cipela se čiste na koji način. Ima cijeli članak od toga, ja nisam znao tih par stvari, ali evo, ja sam ispolirao svoje marte, ispolirao sam svoje cipele i super je. I još više je super, sljedeći dan ja nosim svoje te cipele, marte i tak dalje. Svaki put kad bi pogledao dole, onak imao bi feeling, fuck yeah. To je to, onak, stvarno su, onak, izgledaju super, čovječe. Tako da, to je to. Day 3. Pronađite mentora. Pronađite nekoga ko će biti koji vam može biti mentor u nekim stvarima. Nekog starijeg čovjeka, znači može biti neko u rodu, kum, tata, deda, rođak,
može biti friend, može biti, ne mora da pa će biti čak ni to, nego imaju jako zgodno, pogledajte si kako je to sve skupa riješeno. Da vidimo dalje, dan 4, povećaj svoj testosteron, načini za povećanje testosterona. Dan 5, izrazi svoju zahvalnost. Dan 6, napravi novi rezime. Dan 7, nazovi starog frenda. Dan 8, započni dnevnik. Dan 9, izvedi curu na dejt. Dan 10, memoriziraj stvari. Dan 11, daj si testikularni pregled. Ozbiljno piše testikularni pregled. Sve kak se radi i tak dalje. No, sve u svemu, dakle, taj mali projektić, možda ću još u kojem filmu, kak se zove, spomenuti, ali taj mali projektić je onak guba. Taj sajt je guba i dečki, pogledajte to, imaju super stvari tamo. Super stvari, zabavnih stvari, korisnih stvari. Jedna od onih stvari koje onak, joj, baš se pitam kako se nešto, ne znam, Isusa moram to i to, kak? Nije do it yourself, znači sve, ali s druge strane je. Samo na puno više polja od samo, ne znam, kako sklopiti ormar ili gdje se točno nalazi G točka, a gdje klitoris. Dakle, korisna znanja za muškarca, korisna znanja za boljeg muškarca. artofmanliness.com and mustache. Zato jer mustači su super. Jednog dana će biti pravi.